Second installment atangka video dera pita PMAYG hem kikim patang pi pedet. Nijangkar bianglong bitong reng thama constituency angkang arlo han thoring tiarong rongkhang development block pen kipipon. PMAYG hem humpot rock so se hem second installment atangka video era pita contractor atum hem kikim patang pi pedet pusikisung ge pho hem tun atum pen akoi pipon. Hem tun kelong duna bang phiatuma men lake kareng han se pi Regina Kropi la pen sika han se pi. Labang so hem kikim pon contractor horen rong pi la pen Robinson rong hang atum sikim pon lu. Lason si hem kelong duna bang po bang pia tumpe nanga cethan duna teng laki labang so PMAYG hem sonang ki pilake ningkan isi so selu kontraktor apan ki kim ke patang serak je pan pudam sitami nang patang pipo pupo sitami non pon tanang patang pipe pusilam the cepaklang pon rin tilu lasi prabjin pen hem ki kim ke patang da prang je pan kar biang long autonomous council kachari ke thege dingat tum pan nang lang dun thapu si ke chuning ri pado pon la pen kontraktor ato pas tami chuning ri pado pon thu la pen eson mang humi mi alama bang ki VDC chairman BDO JE gram sebok atum koson si ahem kikim tangte pin le tangka pabidro long lok loni lapusona kontraktor atau aphan rongkhang development blocks asai khia tumke langding poma ajar kang saita pithek theloma posi cherok tokara tumpen karjipon patu dongka mukam pen janta binang ke palya birita Malong News. Sekarang cuti Lapen arong bangke arong mangke pangateng jarong ladak labang so ahem nang kipi ningkan ko ando pola la so ahem la so hem he ning kan si so si chot bu ningkan si so se chot lo ke di lapen nang litum labang so ahem kikim aphan pura kontraktor tangka batai ka anok ka lai tang lada kene aprang habar hod ipong lo ampar phobar ipong lo Poisa ulai alo di pulau kan kau lai lo ke di phobar tang ka to ulai lo ladak ahem amen ke nang li lo ke di beneficiary samen ke kali pintu bang si beneficiary lo ke di sita poisa bai batah ni ulai alo ke di ulai lo te nang li go solo pukola so ahem ke tang te da puthak bang nang patang nang po patang wek nang po kontraktor la ahem nang ki ma bang amen tachini ma ahem na ki bang ha kontraktor ha la ke horan rong pi si ke claim lo ke di narastorni amune ke rong si pilon te nang tum hanai pu ke la panang patang pipo putong nai kuma mate patang te lo putong nai nang patang pipo putong ni ha patang te det pulut te mo nang lipen ni lilo ake se dupo pusna pu ha sita menon antana patang pipe de na adang patang pipe Regina Kropi pu lapen la bang sorong bang ke anthorong ronorong constituency ke bitung la nang litum la bang so ahem kelong dun ningkan ko ando pola ningkan isi bag dukai pu wa la bang so hem hedi lapen nang litum la bang so hem kon installment si ka lai tang lo la bang pachini ma batahini lo kontraktor amen ke chini ma Robinson rong hang di kuma men si kilong lon de so nilimen nalimen kente Regina Kropi tenali la bang so hem na patang pipe det aputhak e piloku ponang hin pen ke nang patang pinang popular nili pu bangke cupudam ulo ama nang patang pipo pu bom luan dana antang patang pipi de dalam lo yo la son thak si la bang so rong long ke tang te la boson dolang ma don thom bag dolang bon don thom pli bag dolang la habal an